Anyang aki din! Ay na, apaw! Kunak lalaki din, no? Sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si kamagayam, pare utaw! Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis ngay ti boko. Ay, una yan! Sarino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngumita, dagaya mo nararmamaon. Pare utaw. Ne, apay, kapoy, pare toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Sarya. Saan na pa'y magkidingay na klon? Nga mamok, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala ingka nga raw. Ang mga no agur-uray ni Sarya kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Sarya niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikat ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awang pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Ngamita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Sarya my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Sarya. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagid di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mang sapul kalangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tanda ita pa nagsasaom, siga, Sarya. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may isa, sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Sarya, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Sarya. Saan kumamatan ang ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin mo dito tersenak. Kunamlan o gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarem manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na kunak tumal. Anya nga utaw. Inaklon na kakadin ni Sarya. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yan ta maminait utaw. Kat pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko namladay ta, utaw. Kat no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Sarya. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Anya laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana tata. Ay talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilumong kahit. Kunam lano iso lang ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay aman ang mabangles niya iduldulin na. Doore magangaw. Ha? Surong ka? Sarya, my love, so sweet. Awan ka niya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay di nakayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka tayo tatirason. No apay nagrigat nak ngaklo na. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din dayta nga ibagbagam utto. No day tati pampanonodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangken. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pareho tao. Nagkapoy kamot kay. Ha? Apay anak ko naman da paritoryo. Win ah. Dapat di na kamulaklo na ni Sarya may love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No nya nga tati kurang kanya ka. Tapay adi na kaya. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang aro din ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang paray. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamatin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Maplang man tilapayag ko no kasta tibagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din ay na. Pudno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin ta, tata. Ngayon sardang mo karon ti panagar-aram mo ka ni Sarya. Pudno aya. Way, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya. Di nakmad lang amin naklo na na. Kin manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Hey, kunamlan nakapimpinta sa balo da ya, Sarya. Nagalasmi lang. Fay, ay, gapulang tadi na kay naklawn. Kastante bagbagam. Nga musto lang di saan na panangaklon kanyak, tata. Ngamin, adda man yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki day na ya. Di na kay naklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado ate mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanyak, tata? Manong uto. Aday nga ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kin nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya. Di na kumamot paayin. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngam sika. Tumangkan ba'y mat? Si kakid di mat. anya? Ay, anya ka din day nga ibagbagam. Manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumangkan. Adamit agas apagpatangkan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Ubingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga rin ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man aday dito. Ngumay na iparamag. Amumitin ti ugali na rin nga Otaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Otto aya. Talaga nga ipatay na, no awan babae iti biyag na. Huwag nga rin nanang. Barang ano aklunan na dya babae. Tapnog talnan. Kayat mo, Sawen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malabdan diriknak nga agayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytuyen ti karagsakan ngal daw iti biyag ko talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmat king ka. Kat iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket wala pare. Sino di sana makaisam? Ket inaklon na kon ni Talya. House, agang angaw ka man ako na akon pare utaw. Sana nga agang angaw pare Toryong. Podno ti bagbagak. Kay naggana sinabiyag no kasta paray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa agdit kami dulat na. Mabalin ka di matasaan. Natayar na ito yung kumbarem, pare Toryong. So imposible apaayan nak ni Talya. No awisik nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Otto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat? Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakayak kam ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ka naman na. Ala, wala. Day talaga yan. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang ha. Saan ka mabuisit kan ka? Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya nung makitam tiki na sweet ko. I assure you, Talya. Tara, nanggiyo ka na, ipumanok ka idir na bay. Nabarbartak siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko mata pagsasawa ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no sino na iyay na bartak. Tata, pare Toryong. Ay, siya magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tayo may mo'y padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At mo't imay ko yung padamag ang bad news. On pa mo na po da. Anya, nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Kwa, pare Toryong. Agsarak kami kan Italya inton bigat. Anya? Ay, day, agsarak kayo ko na. Apay akil lahat na nagbaliw tilangam. Ay, ada nga rin, parikot ko, tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? wan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni Talia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapan gumatang. Nakalaslas ka lalakay. Mabayin ka kide na mapan gumatang. Adayamot ti babaero ang managbabayin. Awan to. Ay, unay ka matanod to. Itayak pa yung agur-uray kan kanito ti hotel. Ngamapay nga itakalaang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napangugin hatang iti parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ay, unay kan? Na, kitakman? Ay, awanan. Tinumar ko na. Tapno, apag iso nga, kwa. Anya? Kaya, ala, Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kulakman mo imay taritoy tapno ag-date. Apay kaya kaslade kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga minti marikiriknak. Ay, Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo iti kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay, Anya nga ron ti aramidak? Ay, unay ka matan? Syaktid din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramidam? No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamutin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eriknak. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtanggay. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo na di hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamay, pare! So, saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya, kita may tartara i hospital. Gapulang itang-tangkin siyaw. Hahaw na yung ngay. Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbreak na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkain ko na manayin. Saan na pilitayin no. Sana tila tumtumarag. Taray, nakababayin. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di akong maray. No tumangkan pa di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga. Saanin pare. Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay.
Anya laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan, kapitan. Umay kami to. Nulakot saan kami to abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijay igit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakit din no kasi jay ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta ijay ili. Nasayata ka sa timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbang kung maagmula ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ijay kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kasi pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wan lakay. Mapantan ah. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raod. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amok, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, kapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga da. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag da di sa udag iti tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayan nana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga tunya. Adda kalagayan dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ana pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamo ta talaga nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainop ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, tunya. No pinilusubula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo tanday tapan nagnam ka po iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong ang nagmula iti kawayan. Ahaw. Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw. Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan kano nga rod? Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kaya ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet nga main. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila. Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kang kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakil arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga roden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day jaya. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti intanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya
niya? Sana mabalinday ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijipon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijipon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado nadakil man iti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat at talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan! Pakawanan na ko, ma! Saan na maulit pa, Itata na tiliwda ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Ha? Anyat mapan mo aramiden isya ngay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamutin arumar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal ti imbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na, kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumay. Sa dino ti papadam. Ha? Ay, kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. Eh, no kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin di jay ilay. Ay, sos. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Wingag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitla nga raw dumay. Urayan nak. Tay naklabiit ag pelas. Darasan nyo karoon. Ang mga no pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday ta pinggan mo dumay. Uray laglup-lupyasin day ta inkarga mga igadaw. Mangan kailat ta ka di. Di pa gaburidwan diti pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito mo na ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan nyo maday ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit?
Bagakmet kan ka amapan ka makimiting ije pagadalan? Ngam sa dino tinapanam? Ay kwa, ay, pasensya ka na. Uun gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Atay, insuputan ka lang arodin itiiga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya. Sumungsunga dak pa ilang ka tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka na agungat. Yung kakimanga na yung tamaramanam dahi ito iga do aparakan ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap intong bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 kuma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Padasong aya pa na. Barang awang papanan na intong bigat. Uwin nga agpaiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay intong bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak nga min ton bigat, paray. Umay ka? Ay kasta, gawin na, umaya ka. O nya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam taon ninton malpas tiraat. Ay kano, itid mo itan, di nasayaat. O atoy, paray. Itid ko langan, tapno damit igatang mo iti siday nyo Ay, thank you paray. Aman na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Am na magti umay-maw, inton bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay, Agsuy-suyaab ka kadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak, hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tayo nga anak ni Nana Milyang, ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumay! Nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si Maduta nga road. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot na ita. Di mapangkoy sublay. Di napatag. Mapanak ijay da Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare doming lakay. Yak man amo daya, kumparay. Inted kong titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Sasangay ni Roger ita. Amo mag. Ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magagaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amumutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan? Ay na, nagluto ak itay. Ngam kinnan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay nagawid ka pailang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Ay, anya ka din dahi tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamin, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanamin ton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wan, kasangay man ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay ano agkasangay ka na. Perme, nagaduti maparti abaka. Tamo na. Wan, isuday jay.
Isungag sa gana ka intong bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming. Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Okay, yaw awis da nga ro di mapanap. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakar kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangrunad jay iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan dumeng. Di nakpagpungtutan. Ano, nagimasan day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumeng. Kitala, mangan ka amangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ay, mabitlaan, dumeng. Hanya day tangay nagbukol di tabag na imot mo. Shh, tagtagari tata. Inalak na ito Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas dyan nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan day toy. Anya? Dayta, magustuak, ha? Nagpuskol ti mantika na. Ay, kino day to'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtataba akan kanam. Adula amin na high blood. Mabuteng ti sakit kanyak. Anya? Iso amangan takidin. Ganasen ta day to'y papaitan ken iga daw. Na, pakla ni Duming, dahil ito ijay ti kayo lakay. Huwag nagpaisaw. Nabaratag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang paritinaw. Naggapam. Ang damit imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni Pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ng kalata si Makitiulaw. Iso nga, induldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan paray. Alalayan ka lang ay. Itulod ka dyan balayaw. Narigat nung marabiyang ka dito paray. Ay, sige man ko pare. Ay, kit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Ha? Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado, isungarod ang mapantan tapno maamuan tanuan niya dayta. Kan tapno resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po ha. Awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am. Kasnang kada kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa, no ti trabaho yo, kat saan unay anarigan. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming.
Numay papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga ano kanayon mat ngamin a karne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsudyo, Dok. Wen, kanayon akarni ti sida ti asawa, doktor. Dahita ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo lata ni Jerwar. Ay, agyaman ako na, Dok. Nagadumot din dahito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sading no ngayon ti pangalaki ti gatang ko kadagita. Ha? Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karni akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Oh, anya nga ita. Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? La pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.